nagomana gutangariza ukwezi kwa munani hari Imana igutunguye, hari Imana ikunezereje, hari Imana ikuremeye igitangaza, hari Imana igutabaye, hari Imana ikubereye inyishu, hari Imana mu ijuru itwumva. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo. Subiye kuyakira nga kuri channel yanyu uko mumenyereye Umukristo Ninde TV1. Ndanezerewe cyane ko wasubiye kubana namwe cyane se nsubiriye kubaganiriza cyane se nsubiye kubayagisha. Imana ibamugisha. Nkuko biri tumaze iminsi dufite ugusenga, murazi ko dufite amasengesho turiko turasenga, turiko bisengera ubwoko bw'abanyamurenge nkuko twabivuganye cyane se nkuko benshi babizi muri aya masengesho. Imana ihabwa icubahiro kuba ikikurinze nanjye kurindinze, Imana ihabwa icubahiro cyane. None muri aya masaha y'umugoroba nari ndakugaruye ijambo cyangwa se nari ngufitiye message kuba ariko barasenga, kuba ariko barabwira Imana, kuba ariko baravugana n'Imana. Nari nkuzaniye message Imana yo mu ijuru. Nagomba ndakwibutse ko Imana igukunda, kandi nagomba ndakwibutse ko Imana ikuzi kandi ifite imigambi myiza ku buzima bwawe. Uko byagenda kose abantu bashobora kuba batokwemera, cyangwa se abo muvukana, cyangwa mukazi ukora, cyangwa se ubuzima ubayemwo, ibyo birabaho cyangwa se ibyo byobaho, ariko nagomba ndagutangara ijambo rivuga ngo Imana irakuzi kandi ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Reka nguhanurire muri iri jambo dusanga mu gitabo cya Zaburi ibice 125. Ngiye gusoma umurongo umwe gusa wa 3. Uravuga ngo kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakiri rizazo kwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi, ngo abagororotsi boye kuramvurira amaboko ibigabitanye. Nagomba ndakubwiza ukuri ko ari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Icumu ry'ubugabe ry'abanyakiri ntabwo rizahora rishinze mu migabane bakiranutse. Hari ibintu Imana igiye gushingura mu migabane y'ubuzima bwawe. Hari ibintu Imana igiye gushingura mu rugo rwawe byakuteje kutagira amahoro. Hari ibintu Imana igiye gushingura ku mugisha wawe. Hari ibintu Imana igiye gushingura ku bana bawe, byabujije abana bawe kwiga no gukomeza ubuzima bwawe. Nagomba ndagutangariza ukwezi kwa munani hari Imana igutunguye, hari Imana ikunezereje, hari Imana ikuremeye igitangaza, hari Imana igutabaye, hari Imana ikubereye inyishu, hari Imana mu ijuru itwumva. So nzi neza ko tumaze iminsi tuyaga kandi tumaze iminsi tuvugana kubijanye no kwitwa umukristo. Iyo tubaye abakristo imbere y'Imana n'abantu, Imana izitugira neza. Rero ngeri kwandikiza bareka ravuga ngo abizigiye uhoraho. Kuba twizigiye uhoraho ntabwo twizigiye abantu, ntabwo twizigiye ababyeyi batubyaye, ntabwo twizigiye abapasiteri batuyoboye, ntabwo twizigiye inshengero dusengeramo, ntabwo twizigiye ibihugu tubamwo, ahubwo twizigiye Imana yaduhamagaye. Ni wowe wizigiye Imana. Hari ikintu ngiye kugutangariza, hari message ndakuzaniye, hari ikintu mvuganye nawe mu masengesho maze iminsi usenga. Ntabwo icumu ry'ubugabe ry'abanyakiri rigiye kwemera kuguma mu migabane y'abakiranutsi. Ntabwo iri cumu rigiye guhora mu migabane y'Imana yavuganye nawe. Ayo marira urira hari Imana yavuganye nawe. Ako gahinda ufite hari Imana yavuganye nawe. Ayo marira urizwa n'ubuzima hari Imana yavuganye nawe. Imana ivuganye nawe ijambo rivuga ngo icumu ry'ubugabe ry'abanyakiri rizahora rishinze mu migabane y'abakiranutsi. Hari ibyo Imana igiye gukora n'ubuzima bwawe. Ndagutangariza kubana n'Imana, ndagutangariza kuba hafi y'Imana, ndagutangariza kugumana n'Imana, ndagutangariza kumva wegereye Imana. Hari Imana igiye gukora no kureba ku buzima bwawe, hari Imana igiye kugaragaza no guserura ku buzima bwawe. Mu by'ukuri narababwiye mbabwira uko nahora nibaza abakristo, nsanga abantu benshi bafite ibyo birata n'ibyo bihaya bitari byo, ariko nsanga ikitugaragaza nk'abakristo ni bikogwa ni imirimo nuko tugaragara aho tubaye naho dutuye. Iyo tumaze kuba muri ubu buzima, niyo tumaze kuba muri ibi bikogwa, iyo dusenga Imana izitwumva kandi ikamarwa no kutugira neza, ikamarwa no kuduhezagira, ikamarwa no kudutabara no kutugwanirira no kutuneshereza kubw'imbaraga z'Uwiteka. Reka renda gutangarize wowe wumva ko mu mutima wawe wumva ko ari wewe iri jambo rivuga, ari wowe rireba, wo dukurikirana kuri channel yacu Umukristo Ninde TV1. Nagomba ndagutangarize hari abahanuzi narifise. Humura umaze imisurira, humura umaze imisi ufite agahinda, humura abana ntibajya ku ishure, humura ufite amadeni, humura uraheranye banke, humura ufite imanza uriko uraburanwaho muri sentare n'ahandi, ariko nagomba ngutangarize ngo icumu ry'ubugabe ry'abanyakiri ntabwo rizahora rishinga mu migabane y'abakiranutsi. Hari ibintu Imana yase guhera uyu munsi, hari ibintu Imana yase mu buzima bwawe, hari ibintu Imana yase
mu rudandazwa rwawe, hari ibintu Imana yase mu masengesho maze imisi usenga. Imana hari igishinguye kuri wowe kugira ngo iguhe ubutsinzi. Hari ibyo Imana ishinguye mu rugo rwawe kugira ngo iguhe kunesha. Hari ibyo Imana ishinguye ku bana bawe kugira ngo ibahe amerekezo y'ubuzima, gukomeza kwiga ndetse no gushika ku cyo Imana avuganye nawe. Imana nibahezagire, Imana nibagire neza. Abariko barasenga, dufite amasengesho n'umunsi ugira 4 turiko turasenga, turakomeje no gusenga, dusengera abanyamurenge. Kandi nagomana nabatangarize ngo ejo bundi hashize Imana yarambariye ko irengeye abantu bita abajene mariye babaze imisi barira, abatarabyara, batarabona umwana. Imana yambuye kitabaye aba bantu. Hari umumama n'umupapa bagize imisi basenga. Aba bantu barigisha ariko amaze imisi barira. Hari imyuka y'abarozi bazengereje ibababaje, ariko Imana yavuze ngo ishinguye akarimbi bashingiye aba bantu, ishinguye akarimbi bashingiye imiryango. Ni Imana itanze ubutabazi bwera mu kwezi kwa 8. Igiriye neza abamama babyara, Imana ibahaye kubyara. Igiriye neza abantu maze imisi barira, abipfuza gushaka batarashakwa, abipfuza kurongora batararongora. Imana ibagiriye neza. Imana yavuze ngo icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ntabwo rigiye guhora mu migabane bakiranutsi. Shima Imana ikugire neza, shima Imana igutabaye, shima Imana ikunezereje, shima Imana ikubereye igisubizo, kuko wayigize ubuhungiro, kuko wayigize ibyiringiro, nayo nabyo kumaramaje kandi nayo gutetereje. Imana nibaho umugisha kandi Imana nibahezagire. Dukomeze gukurikirana ibiganiro bica kuri Umukristo Ninde TV1, kandi twibuka no kugira like na comment hamwe na subscribe batarayikora, muyikomeze kugira ngo biduheshe umugisha ibiganiro byacu bishirize kubageraho. Imana yo mujuru nibahezagire. Reka nange ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana turagushimiye, mwe Imana rusenga niwe twiringiye kandi we twizeye. Kuva ku munsi wa mbere turiko turasenga, dusengera ubwoko bw'abanyamurenge, kandi twibagirana abandi bababaye, baremerewe, barushe, abipfuza abana, abipfuza umutayo kudandaza, abipfuza abana babo ko biga, imfubyi n'abapfakazi, abatagira ico bajya n'ico banwa, abatura basengera. Ndahanurira ubuzima bw'aba bantu, ndahanurira aba babyeyi bipfuza urubyaro, ndahanurira aba bantu bishwe n'inzara n'ubukene, ndahanurira imfubyi, ndahanurira aba bapfakazi. Icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi rizahora rishinze mu migabane y'abakiranutsi, kugira ngo abagorotsi be kuramvira amaboko ibigabitanyo. Hari byadutera kugabitanya, hari byadutera gusubira bivuye kuri ryacu mu ry'abanyakibi bashinze mu ngo zacu, bashinze ku buzima bwacu, bigatuma tudakomeza, bigatuma tutabandanya. Ndabasengera, ndabahanurira, gira ibyo ukora n'ibyo urema ku buzima bwabo, ubahe gutsinda kandi ubahe kunesha. Amahoro n'umugisha n'umunezero bigaragara imitima yabo. Urakoze kutugire neza, urakoze kutwumvise. Amashimwe n'icyorane byawe mu izina ryogera Kristo mu Imana nyir'ingabo. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibahezagire, kandi mu Imana ishikare kubagira neza. Nimero namandazibaha murazibona munsi kuri ekra, ni amajana 256 79 1822 amajana 84. mu Imana nabahezagire, mushishikare gukurikirana ibiganiro byacu haba kuri TikTok. Ibiganiro byacu biriko, kandi twese turushirize kumva dufashwa n'ibiganiro. Mana nabahezagire mu izina rya Yesu Kristo. Mwari kumwe na Reverend Jean Baptiste Nsengiyumva. Ndabakunda kandi ndabasengera, kandi nzi neza ko nanje mu nkunda, nanje ndabakunda. Mwarezagirwa n'Imana. Amen.